Malby, spread the word. Second for you, we were with you. I got the go on you, Pierre. Now you quite a little mind you. Mungu Moshi was see. Why could no women in a Muslim? Amen. Hallelujah. Biology, Wabaton, Aliwa. Ne leader, my Bible, Alemany Bible is in law. Leader. Imagine Bible mbemblo. Alonye Bible si. Imagine Bible si. Ne asabe mo manyela mo no. Ega Yesu gi Bible boni. Amen. Seka abamika. Bible o manye leader ese. Ne leader manye mbemblo leo. Wa mabemi no, wa mago. One baby no, hallelujah. Amen. You go back, get Bible in your leader and baby, me Jesus. Get Bible in your leader and baby, read that in Bible, see you, me Jesus. You don't know how Bible when you ready to, the mamma will join you. Get Bible man your leader and baby, maybe I didn't hear you. The Bible man your leader. Amen. The Bible, a man take Kiko. The leader will take you, Jano. Hallelujah. Amen. God, Leo, why look at 22. Look at 22. And yes, we can say, look at Luca. Lenny, come by 22:7. Emmanuel. Two 22:7. 22. Luke chapter 22, verse 7. Yes, drag a chomi ni yemi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Israel yomo ayi njoni yemi o. Nina ngere jimini no he chomi ni yemi. Look at 2:41. Ne era pour qui logo di lo deba. Lo ake Yesu black e no he chomi ni yemi. Yesu ne ba ka se le kula amena yiyo he chomi ni. Ni ba mateo e papa ni na chomi jimini no he chomi ni yemi na yiyo. Mamo kana ngani yo e no he to. Kene ke mi ma ko yo ka chaka. Hallelujah. Amen. E no le matu e awo abolo ne ewo nwai take ne edeke elogi emo elogi elo nyeri ni nyeke kaimi. Amen. Amen. Lo igbo be kando ko bo webi na apumu eji abago na ko kai no edeti oni o ma kai be prege ma kai webi lo kai Yesu ke ne kaimi o le ke bo yi o le mo mi no yi bo kwa be piani o kai we o ega no ne ku obebe bi ne bo lo ka bi o ke mi ni bi ne bo lo ke e bo so amado bo monya e bo so e bo mi no pepe. Hallelujah. Amen. E ke mi ni wa ni ka ne lu ka o mi o ye do ka ne no jinjumle wi e ka ki e ke mi ni e ko ke Yesu ga so le bi o Yesu ga so le bi o ya daje ha Yesu fole o me ya Jerusalem ya yi o chom nyami o bo bo ni Joseph wo mi na yiyo e jo mi na Yesu pe mi no e bia hi se ga bi ewe se mu nge pa ka mu le no yo be na ga su le jo agala ani na ni le o anye ke erokuli nyango na ala ani agala ri gbe ni gbe mo ga du ko ma wo gbe te ga fu. Hallelujah. Amen. Ni matesu. Hallelujah. Amen. Matu ngwa nukala ega Kristo. No le kan.
Maumu say I knew. Nana walani. Amen. Verse 7. Yeko. Gianeo. Abolo kolo nyami bio e bitutu ne agbiyo to bio ne ake yo e chomi obasu. Hallelujah. Amen. Yes o to anye aro to bi. To bi. Mo gboro be. Hallelujah. Amen. Where do one no me yo? Nene akotuno. Peluka yi. Peluka. Pe Yesu no yi. Yesu no yi. Hallelujah. Amen. Where one ne manu second Bosi 12:15. Okay, abolo nyamibe. Na bra to bike yomi no. Echomi. Wanye ko. Yesu cho Petro ka Yohane. Echo Peter ka Yohane. Edebeke. Etebeke. Ya na ni habe echomi ni eni omoto wo. Eke abenu ncho ni eni. Sabi. Se abenu no. Echomi. Hallelujah. Amen. Lord, jemali boli ko ji ke Peter ka Yohane. Ale bena po to lo kake kana ke po flo. Hallelujah. Amen. Lo ko la benu ncho ni eni o. Lo ayo ni lo demi no abayi o. Ga ko je ga we pe ni no. Wo si. Menenga jino ne. Nyani ya pe to ni eni keto. E kamini abira ke jije osumune wa be ni eni no moto muge no ke ye kutwe kenye sama miro nyeke nyumuko ne tro bwe ke nyumabe nyenye ese kas we mi hene e aseo ne ya de we choke choro ke wa ba bimo ke nuboyin ajuno Hele ike ye kaseli ome ma ye chomi ni eni ongeo jije inge lo ye kaseli ome ni ayo e chomi. Hallelujah. Amen. Lo ke e po ke mi no aboro ko ke chomi nyami biyo alebua le second Moses 12:15 e po ke aboro ko nyami be mo go ni go happy. Mini bale ya la ego. Hallelujah. Amen. Lo ke agbo okoro nyami be ne wa ne me ne yisible ma agayo. Le Yesu Kristo ne ba. E be ni ma wo etumu ke am afanasi ye ba no. E ma o ke ma wa ne momini no afanasi no. E no ne ko kane 1 Corinthians 3:10 no. E ke tu afia mo. E no ko ba ka no fia. Why can you feel that you feel no sisi to no? Hallelujah. Amen. Now we talk business do have agama. Sisi to no afia kema. Hallelujah. Amen. Ajobo kanini ni o wo kwasi ara wo na be. Hallelujah. Amen. Ekemini ekekekekele bio. Ya sini bileji pabo. Ye abolokoro Nyepa masa peni nyewe yo ami. Lo kake masa akwa ya hiye ya pe ke ba hiye. Wagana lo ko pro ya no ko ngeyo. E manda hamo. Se ko ya pe to ka o ke fast pe ke o ke ya no foyo. E ko ba fast po ya no. Ka fast ma ko ya no ko Yesu be ba. E ro ne ke si yo. Ka je ko ya pe yo. Mi ne ma ke po ya mi ko. O bo fast ma ko. Kane ga ekebini ega jegegege libio mo nene oma ye masa no ko ama jebo we ka je Israel kemo no masa ye blore isana joko. Hallelujah. Amen. Lo ambo do ame no wa ye no fine. Amen. Amen. Ekebini ekekekele libio ke libineji pabo nyebo bua nye jayawe. Hallelujah. Amen. Belo wa pe no le lo kene ko no wa ye ga kemini no agama uja. Hallelujah. Amen. Ekemini akochunoko jamani bi enyome. Ne kochunoko jamani bi enyome. Lo yo na esu bi ono. Kama no ma agumpo ge be ka esane ko ba yo na. Hallelujah. Amen. Ne yaro ibabe jenyi ayeni. Nyeyi ni lo. Ekemini nyima ye pe na nyima ho. Eke ni kochuni. Sekenya ba ye chomi leo. Nika fast ba biye. Biya ne de. Ekeni ne monu maye lo yimenyi bro ne ho aka akefu moyi. Hallelujah. Amen. Ekeyo akochino ko jamani bi enyome nene no maye pe ne nyima ho ye apolo nyambe yo aja ka jama aligbe
no na ijenye ma wechonya kaje etuzubano jona eno ma woni kere to sisi bele Israel ma hiya aya gbogwe aya no mi o eno ne ke gbe juno aya mi no mi o ekebini ekio loyo nyele bi ne o ne ekio ne be no ko de fon sika amla hanye kanye ni na kama ya ne amen ibo ba Yesu wa take wem Paul take ne Paul take wem ne mo take yo Yesu take wem agani ni Israel be pio ma mo de meke o no yin sika ne lo ne ka eze bi me su kana le se na su kana na Yesu ba le we nge pe boko no ne Paul ba pie kesu mo no ke go play hallelujah amen kana jo ka pio mo ba ni Bible mi no ni Bible ba je mi no o se lo hallelujah amen ekemini nyemoni abolo kololo ye ni kaje kekelele bi nyo hiyo libi nyuma ka ewie obokwe kasi nyo hiyo libi neji nyumi e bo ba ka bia pia ni dabi lo wani mo mini beyi bokwe ka ni mo bokwe yo Matthew 26:17 angole tiwa na bokwe no ni mo ka pia wana lo mne no ibe tofu ka wo so yin to ka agbin tarantela ki so le be mi no wayi eka pia o jo le bomo mani ka ma mno ke pia ni na yole hallelujah amen se ka ni ko ko jaga bi ni ntinya fiko se be fuje poso ma je ejo ko pe ekemi 26 17 mami okeo abolo kolo nyali bio wekekele bio kasele ba Yesu mo abile ke jije osun ka waya dra hamu ne oye he chomi onge kaga no cheke ege chomi hallelujah amen lo ke Peter le mo ba le ni Peter no ke he chomi ni eni o le ke he pange nu cho ni eni yo no ke ka Peter be kwasia le yo ne be kwasia se mo ba le ni Peter bi hallelujah amen ekemini edemeke ya asimasimu mami ne ni adeleke cholo ke yebiosu ike ye kaselio me mabaye chomi onga obiomi kaselio me ya fe bone Yesu demo tona aya pe bene me demi Yesu demo lo wo mo be bene de wo bone Yesu demo ya na ape ni enio ne age ni enio na age maye chomi omodu ni eni ne makaye he chomi apia moto babo ya Yesu ka kaseli nyuma ke enyome ya isinga okulomoi hallelujah amen mo kana mi no babo ya anelu ka o mama le mo echakewe se lu ka o mama mi no bokwe mo ya dena angenio yero bena ngi ni ye angenio yero ye to yo tikata jira ka ne kwa ma ke kwa ni mo me ka ma yi yo nene o ma yi le o wo Yesu le na we ayi yo mi ne pe le mo nene bene aho tolo ka flora ngani oye yo Yesu deke nine inga yedeke nyeti no kake macho Yesu bro nyeti we nyeti wa ka bemi no e ba to Yesu bro no ha kaselio me hawawe no ne kaselio me hawawe aboni le bi mi kaka kake na bi kaka kake nyomcha emilo Yesu henoke none macho Yesu bro eka mingani ye nga kanomi nujo ni eni ayere kam so many he kam lo ke Yesu le eni oye lo ko ja eni nujo ni eni yo ngole mino ga yo ba ye ke hu wa ye ke hu ko ba na bi e ka me ne ko ande wo hallelujah amen e ke gbokwe o e ke ka sa wa ye ni oye hallelujah amen mokane Korinto hom 11:23 Paul mba le wa ne ma ba bi 11:23 o ekemini ade mi oke ebe ko te so no fe ipa ni ne second Moses 12:1 ege ka ke no ke tachi nge New Testament to pe ipa ekemini na ka de nyomcha de mi o no ne mi Paul na ka de nyomcha de mi Lord ike hanye one
Paul kena ke jibene Yesu no piani lo kokwe lo Paul kena ne na lo le ke hani alibwa ka obagombo bage yede emi Yesu obagombo bage yede ni ke hamu asafuru kotoma Stevie ni ko ke ha asafuru bi omo ke omo bago ke asafuru bi omo na bre watch lo so mini mai mo ba no lo Paul ke ni na ke Yesu de mi eke ahanye webi Paul minyona ka anyo cho Yesu dama nyo minon ne ajon beseblo eke abolo lo Paul ke mini bele Yesu ke abolo elege piani lo kwa ke piani mele cho hallelujah monte no cho ayo monte be mi o cho ayo bi o mo be Bible no be Bible wa nyingie Mose ko ni mo nyimbe yaji bini nongene yangeje bipio ne hallelujah amen enwo ami ke Yesu ke ko nye ni fu aseke pe ya alibua amen lo mwani nige ni no ye piani nige tie ni mini no atwa na him ya nige boge hallelujah amen ekemini na mausi ne ekumi ne deke eto tie ngocho ayo tie ngocho ne akunganye yebe no ne ke kai no ke gabini no ayo gabini no lo ba ke pe lo ke mo kai we Yesu e ba wala ninu ma ba yu ne mo dazi piani yu lo yo bi ebe lori ne ke so yo to eni bu ba le ni kan tuo na ye ba ko na ye mi no lo ye o mi ngani wole e ka ye to puelu ko ma ka aye to puelu hallelujah amen e ke mi dano e wo kulo be na ye ni ota e deke no ji ma usomi ye na ka wa na so ye lo so ye ye to mi ye o hallelujah amen e ke mi no ji ma usomi ye o ne akaye mo se onya no ye mo ke so onya nye peno betwabe neni manu neni ke kai yo de gbeji okran gaga ke betwabe yo piano mo ne gbogbo me no mo la we ke de gbogbo ga ye piano ke sai hallelujah amen oye na se bla betwabe si chunka kini na gambe ko ne biyo wa ye ko yo to be ba biyo ba suno ne Yesu ne yo le weto be ne ma bi ore mini no esu ne ye neke ikanye be eno ye kama ma ye gaji yo ma chere yo hallelujah amen kwa na ne Yesu ke o ye ne yo le piani lo yo ma chere yo pre ba piani hallelujah amen ona lo ko kane Luka 22:14 on the help of this boy ya second Moses 12:1 lo agenge be de no ne ka kai lo iba be kanu ko ba ye komeni yo enye pa be ne akofesi o me te buwe kanu ba ye komeni yo lo gbo pe kiko kanu atobra ke kale do enye pa be ne akofesi hallelujah amen be second Moses 12:1 First Peter 1:19 yino mamoke echomio ya de Mose ke Aaron nga Egypt zubano ke New na mape ke kele New York Jeremy hani yede Israel ma chuo ke New na libineji nyuma nyumuchwa munela tobika ke jijo lo apleti ke ha ebio hallelujah amen lo Israel ma bio mi lo mojo ba etu no mai lo we fe we yetu lo no ma lo fe me yetu ke ba wọ́n yà bẹ́ẹ̀ yẹn Yesu bá yẹn lùkọ́ bẹ́ẹ̀ tó yẹ jù lọ kẹ́kẹ́ lọ máa ń tó káyọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà yẹ ẹ̀gbọ́n mọ́lẹ́ yà wò kẹ́ ẹ̀kẹ́ mi ni. Ke wekomi bi àìbí ní àmànyẹ tòmùlùkù kákè máa yìí ọ lẹ́ jama wẹ́kyẹ́ ọ ẹ̀kẹ́ wẹ́kyẹ́ ní wẹ́kyá ìnùnù àgbẹ̀ kákè ngẹ́ àyẹ̀mìnyà kẹ́ bọ̀ ní nọ̀túwánù manyẹ máa yìí. ọ̀pẹ̀ nàlú kò ní ẹ̀kọ́ dá ẹ̀kẹ́ mi ni. Akane aibo one nokake masume todo nebe toku neyeje akake ona to nebe to eku eka Yesu onyumui la ke to yobe agoge to yoba do ni manyi nyu
ne yesu ebenyoni kemini ne pa kokra be netu omini be pa kokra netu omini be pa kokra be 1 Peter 1:19 kade mi oke sembo onye be quotation in Luke 22:14 ko gbe kemini sembo be ne Kristo gbo ni Kristo gbo ne de mo ege sampo ni we ke sia fole e jowa Kristo e ka tobi ne pa alomu gbe amen. He told me, "Bio, many knowing, many told Obana Gayas me. No, and John, they were at John 1:29 this year. Or they told them what you have, Kaya, let you know. And I can't say, I won't walk about a senior to boy. Look at a passing at boy, but they can mount never Kaya baby, and I'm a candali. It will be. Like I won't walk a son, and senior to war, a year, you know. Hallelujah. Amen. Keke wa hete. Na Yesu nega se mtu wono. Nega na ko se mtu wono. Bili bete na nega ko wono. Keke ore ka to Yesu yiwo. Lobo deke e chobe ni eni ngai panya mtu ni eni. O ngela. Bebo kemini. Eja no ke. Mo na le mumbo. Loko to bi osisun. Amen. Amen. Lo me ni dage yo. Ala to mo ni no. Atobosi. Lo to rage ya ngeke. Hallelujah. Amen. Lo ponge Paul que gagne peno ni que promini no ni que gagne lo Cristo. Alléluia. Amen. Yesu keleke. Yesu ka 22:14. Ba Yesu. Benema fiaso. Benema fiaso. Yesu ya hi. Manyoke Yesu ya hi Ibrahim nga oklomoi. Ko ba ko kemini no. Nyom choni eni o. Ba ko ji de kele na kemini no. E ke amma biblio. Ba ni ke du choni ya kemini no. E amma biblio na ga to ya go. Lo ne to ya go. E sene anto gbe. Lo ya pa go de ogbeje ya. Lo ko no ya pa be ona pa de. Lo kejika to ogbo to ya gbo lo ke me ni ma to ye no le to tene to pa de. Hallelujah. Amen. E kemini verse 14. Mine o. Benema fiaso. Yesu ya hi Ibrahim ga oklomoi. Eka bafo nyuma ka enyome. Edemeke ika henyami ya blowe ka ika nyima ye chomi ni eni no loko mana amanehu lo Yesu amanehu mi ne sama ye no bebe de kele bi wa ko be sigi ko bi o wa ye ko ni o wa be nu ko be de ju Yesu ba polo ko nu ge ko be sisi hallelujah amen wa ye mu jo ye nu ko mi o di lo re ibo be nu po mi o ke wa ya ja ke pa o Pio henyo. Ege bio no to hei. Alibua keja le Galatians chapter 6 verse 17. Ege ni ya. Eja ga nya nyedeke. Nyedeke o. Ibe mamioke o. Verse 16. Eja ga nya nyedeke. Nyedeke o. Ibe eko ye hu ke asi mama che yemi o maba. Nene dio ngonyalo. Bide ge na bi. Hallelujah. Se wo ye ko no bale ge ko ye ko. Ekemini ne nona e chomi ni eni no chon maje buban ekome se e ko kemini no nyom choni eni lo munyu ni mege Yesu ne ngege nyu e chomi ni eni nu choni eni e chomi ni eni nu choni eni no ke chomi ni eni e ko nu choni eni ani ko lawe ba lo kemini yakene Yesu wo bluo kegene e wo blu ne enamausi ne edeke o yehe nyechuo nyinu inya nyedeke enosio ibe wino nuehu kasi mama che imi omaba jiado eke abolo ko ne enamausi ne ekumi ne emuame ne edeke enoji yenu mlochu body ne amu sambohanye ne ke sambohanye na sambohama ongaye Yebe eno nejeke kai bobale ko yo ko ga pepe no mi o me kai ne Yesu ko ga pepe o me kai ko ga pepe ni oni odo di Yesu mu ni Paul mu ni no odo di le ko han Yesu ga ju abetum ka bi bonaro yo mo se mi ko na obe ke aje ni je sebe
ne wale yi wa Kristo folio wa power enyo pedi nu joni eni na gamu wa power enyo ne ye cho kala gegege ma o jami mi ji nyuna makamu ke nu joni eni. Hallelujah. Amen. Kobe ka o kane obekane se ma ko tongu ka o kane John 1931 ake na gbo Yesu kasa na atoro mi je ko gaba mo ke ede ko gaba lo mo to ka ma o mi ka mo no Yesu asafo ne Yesu Kristo bo ma ko wa edio mo da asem ni no wan no mi no do ka o li pemi ne ka ke fere mo ko ja mi o to pa lo no to ni eni ko mu ni de. Hallelujah. Amen. Ona lo ke wa convention bro wa ye nu to ni eni na abo mu minu se tu na ka wa convention wa ga nu poyo lo he lo nyanu lo na chie chine e ba ke gba nyami no Paul no ge ye bete ple physical. Hallelujah. Amen. Ona se bi ne ba ke gba nyami no Paul no ge ye mi no physical. Wa ye na Paul no ge Kane gala tabi hawio. Ye pakano nji nyuma ke fabu. Kajamono ke ya. Logo do enyo. Yesu nuna miyo kadi. O kadi ni ye mbatoi. Yesu nuna miyo kadi ga no ye mbatoi. O mana mwele ne no saka bi. Se mu miyo ni no ampomu. Hallelujah. Amen. Mawe do. Amen. Mawe ni no le. Ngene ga ko. Amen. 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 Yetre enola. 26 Matthew. Yetre eno. Wo te ko. 26 Matthew. Eso na. 26 o. Be bo ke jom chane ni o. Nyom chane ni o. Bele anio yo. Bele age niyo yo. Yesu ke abolu. Bele age to ke flo yo na Yesu wo abolu ko ni. Ne egbano, ne ekumi, ne ngoma ekaselio, ne edeke, nye, eno chie nochu. Hallelujah. Amen. Lo ni nyeno, abolo da singa mu nkamino, Yesu enochu. Amen. Amen. Mu konkro mochumi. Iwo wodemi, no prepe Yesu enochu atwas. Na we le nyam. Amen. Amen. Ekemini, enosio. Ewo papo, ne na mausu. Mohammed leke ekero yecho nyinu yo eno chi mbo ne aka se o no so mi o lo ko ya so mi janyo mi o esa ni e nu to ni enu ngambranya na ga so nyenya lo ni ni macho mu konkro o prebe Yesu e mbo trust inabosi o de meje. Amen. Amen. Ni be yage 11:33 First Corinthians e be yage. Hallelujah. Amen. Jona kaba ga gbenya no. Kebe na mi oni ma se pa ko ma yi o. Ni o e ma o ko ma ya. Ayo ko ma o. No e ma ma. Ne ka yi o e be ke twatu ko bo si. E ko ba yo ka se sikri yo. Hallelujah. Bona bele ya. E lo doctor ba ko mo ye ni na. Ne de ana mi ni o ye. Yo ko mo ye. Hallelujah. Amen. Say no ko enu mo ko ke pa ko fi ko la pa so mo do mi o le. O si. Let me for the film mo mo da so lo ka pa le ale. Ye ma sleep. Hallelujah. Ba lo ke ni. Le ma de 3. E ke ni. E ke lo ni o. Lo ni o. E je me. Ye ni me. Ke ni ma boa. Ke ni ma boa. Ke ni ma ye no choni. Ni ma ye no choni ni no. Je me le sibi. Wa ba sibi. Ibo ba pi o che wa ni wa ita. Jo ga ni wa. E ke ni. Se ke mo nga no ko ye. Ni nga we. Lo ni le ka mo ba ye ni. Akama ye nga we lo ye nga we mu. Ekemeni wala bene enya kwa mio nyenya ni ba kwa wa pe ba mo hanyi onaro no mo ye no ye so he ka gbegam na oni le mai je bro wi o ya ku frika banko no ne lo e yore kan no lo e sa o magbo. Amen. Amen. Jehovah o mawo ki ko eni li ko ide ke ni ko no go yen 5 ni di o ke ni wala la mo e ma short me ni ko mai lo mo la mo eni ko ne o da kaki keke pe poeti keke wa nsi lo ko ka wo nya mi asusu nge yi o mi kam ni no Yesu elo ne ko wa bo asusu nge
itomika Yesu emu ekwansi amen amen lane egafew neiba Yeba oyeko
man sima so wa nu to Yesu na bosi obo na me ko do mi mo konkro mo tu o kan de ke e pe wa to wa re ni fun mo ba o mo abega yo e mu ti ina bosi o do mi amen.